može muzika? Marija Kuli. Predsjednik kućnog saveta ove nedelje je Ivan Ivanović Đus. Je može jedan predsjednički govor, gospodine Đuse? Biću kratak, nikad nisam volio da se igram, nego da vladam. Tako da mogu odmah da izaberem sekretara. Naravno. Vesna Rivas. A Vesna Rivas sekretar. Tebi hoću. Znate kako, ne smemo prepuštati slučaju. Što je sigurno, sigurno je. Tako je. Tako da opustite se, bit će vam lepo ove nedelje. I što se... Kakav je ovo predsjednički govor bez dramaturgije, bez patetike, bez toga da je teška situacija, da ćeš se boriti za pravo? To je već odradio u kampanji. To je već odradio u predizbornoj kampanji. Ja sam razočarana potpuno. Pa to je klasičan predsjednički govor. Nije. Kako nije? Lepo nije.